Abare bitu abarunji munonga bajyankore Media TV kandi ejo niyo TV eri kwisa iryo murembe nege ntunguka twatayiraho muhinji wa man munonga ningashi niwe shemeye kubana wa Modo Farm tekwe. Yes. Ye yanjura amazina den tugumize ni Justus aturimbere Sarongo nshaka seta hano yabushero muri mwizi district ni Rwampara ate cyo kwasiro mu ngaro nico bakweta sheshe ne nanasi ningasho mu rujungo cyo bakweta pineapple ate nanasi nibagikorera nanasi nibagihinga mbwe tujya musiri ninjano kireba kandi ogu no musirigwe wamarubwira uko ngana cyo kwinge nanasi imyaka 3 n'ecweka imyaka 3 n'ecweka umurimo ogu ejyo basize kushanga mu nkebizibe kuteganisa nibiha ezebu tibihango munonga kuba ko kwico kintu wakishikagwa gati kikwebesa nejyo nyime biwarebere bibi ungebizibe bindebiremo kuza kufuna umwanya go kwingaho no kufuna embibo na no kuzikuma konko bikubasa kurugwa hejo ninjani challenges. Yes, challenges. Yes. Mweno umubugufu ishize cyo tukiri kuba wano kunde kintu kare amubiziho abashuma tuba kuteganisa kandi tureba zijyo mu sharo abashuma bo nasho nakigama mu minagamba intogezeho kuma kubana uranka wundi munyanda kombe kahenjo abisaho niza kutaho umukozi nana aturaho atari kurugaho shabena ni bari mamangu ariho kiyambo butaziba muno enanase zinoziguzanka hi ko kumara kuzihinga enanase ni mawanto bo butare ni bija bazitwara batwara mu butare batambuza n'abantu mu trading centers amedara nibazitwara deno ijo gitaho n'abantu ahacaro hapnyite n'abandi bazikunda nibazitwara baza kuzijya rero ari munonga gatuje tukugarukira ogu twashanga ogu no mutaka kandi nomwe mu baganyirwa mu murimo ogu ugwenda naso gukwingena nase amazina gawe amazina ni bayita ariho na Zadoshi kandi ndiyomwe abashubuzi abakushukunda gurina nasizogo mushija kugira ngo niwe Katare niye Katare konka kaniba mu banta bahihihemu inshira guzigura nizigura amachachezi ingashinzi twara bahi na family zanje kuryaryaho konkena nasi zino zire munonga amazima so nanasi ginono gigura sente zinga nanasi ninjigura rishingira 10 enche empango 12 abeye jo ni tucatamburiraho so umushijo gumwe no mukora amagoba ni mukora hamagoba like no niwe noganyirwa mu business yeye kandi n'ikindi tushira kuzitambisa nk'abantu bako barwire mvuga shanga umuntu naronde nanasinka kurugana avuga naza nka rukuzizibura shanga yatakubasa kuzanya rutembe konka kandi ayiziziraha ni mvuga nyijaho nzigura supply ngo shanga kintu cyagenda karatwatirire mbwe no mu rukomo bare munonga so iwe munywano witu enanasi no yereba nkahi umunyaka nkebiri kuruga hati mweno hati nishabara nkantandeke ho kandi nshaba government kwa kwariho aho kubasa batwigura misho batwigurira butaro ko hare kubaninza kuba umunyaka nkebiriza kwa enanasi nyinji munonga kubasa kupakira hirore yona kandi omusandemwe kumayisa umukozi mbanyine rolina aza rolina zikigumira ku supply ngo muri Rwampara zikawera we ari munonga hati enanasi kandi nshaka kuzireho mu rusozi abo mu mpanga bo tuba kubasaganya ngo mu kwinga enanasi ati abantu bindi gace wagamba bakija bareba imyanya ari imyanya bakoreye nka mibi kandi hereye kinde kibakweta gold se enanasi mu ruhanga nzeramo tuzikweramo ejo n'imyanya ariko basa kutuma zitahira zijojo mukazi burakwana twareba muno mwani ojyo muhinji wo mwani njyo muhinji wo mwani nkifoko no mwani gonka ni muje kuje kujo wetu iteyo yo muhinji bona nansi na no mwani umwani gujya beye kwingana chati mwani hati mboyeno mwani kiro yaka argumane 12 yakirini era muhinji bakurinde gure 13 bakurinde 13 saba hinji bo mwani binese umukirebera kimwe bakorera nkore media ngo wano basa kwinga no basa kugira umurimo gw'amani ntwire ningambira abantu aho ntwire ninza kandi kubashomesa ngo emirimo ni yeji kandi sigire mu sente nyinji munonga eje mirimo y'umukureba ke ya government ninga kemirimo ndije yitukora ukashanga ngo umurimo gutaho gukwereza kasente kace no basa kugitaho okwinga ningo jiro hingo mwani ohingo rutoki ohinga nkena nasi nkezi abo kuba nturebera kimwe ngo mbeyi nimukira kubonekeza ubuco kushanga ngo beyi netembe shuma ati beyi teka shumi ntabwo shonga so timwine kizibu cha price fluctuations yes ibikabire hejo beyi is stable kandi eco nico kizibu munonga kinagambira eco abahinji b'ebitoki
nibo bakusingayo kureba ekizibu ekyo beine eshuma etemba hata oshange oyine ebitoki byamufeera busha mbwenu gavumenti nayo ekyo ninkishaba ngu ekiyamba abantu. Obutumwa bwa muheru ori kubaha n'enamba yawe? Obutumwa bwa muheru nani mpabura eminyeto bagenzi banje ningasha abantu bona bari kureba abajya mu kutusha heje nkore media bagezeho munonga okuteyendeza bakiyo magara umuntu yakushaba nko obuteyendeza obutefa munonga kusiya ofe n'abandi umuntu yaboye no nko mwanya nguruho bushanko umuntu yabuda timpereza mpingireho yana basobase kumuhereza akayingira mpangiseho ningo muhereho bushomuhere ninga umuntu yire yakuda ati okakoresa amagazi ki kutembura umwanya nkoko muhereza amagazi gono tagira go wamushereka bahereze namba tusibure namba yesimo yanje ni 0 gwenda nshanju ni 5 gwenda 5 yatereje teka rugaho wantere ntubagana amagazi tonje umuteni ekachankara ngete chikora so noza kugifuna kugira ngo gundo murundi nayo bayene bakubonera mwe bare munonga abantu batureba nkore media kandi twatwine mu nywano witu twebembire justice wano basa kuyamba inga nkimwe abakubasa kutaya abanywano bitu nkaba buhinji no burisa nkasikora nimwe muhike haha kandi mwongere kureba ikintu kutambura mwongere kugaruza amabahinja amani ako umuntu warana basakore ikintu nkeki kandi ajyo musharo bugamba hamwe na mwizi mwe bare munonga kandi twabakunda munonga. We sign out for now. Selecta, kuluta ningale kaleba. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.